Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ya kumatuani kepala pitu ni lo aku tenangi matana. Aja nak kabur kan makum itu manitu. Tuh. Turi melo ipatujun na pena matawa pena macaka kinro ni boleh. Negaga itu punggala talas papawi wa man nu'ammirahu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun. Nigi lamperi muruk na kurang itu sininna awatangan kura pakita kura pering kalinga kura pering raba kami memori itu sudah menghilang. Iya. Sila lo na pura ya ria dui yo di munai. Iya sen ka diwariki wani na siyan na ji wani. Terus kalau kengari siya tumundong taro na. Itulah orang tua. Segalanya berkurang. Wawatangang pinalunok. Nayakian kami to tahu ya dia pemase dalam artian macoani wah napitangnya kuasa na po. Engkau biasa tuh mau pesantren, alhamdulillah. Sudah kepala 7. Ya kalau itu mengaji. Wah, alina ba di na kacamata? Alak wah, engkau jadi sengi ambu ye. Laku agi pakai wa. Lita kacamata. Nasang angkang kaki baca nasang. Kagero nasang asik mo ko julo. Mago karo pesantren ni Pak Yero kasi alina makatani guncingi, alina patu alina meneribang. Sekali na tamaka operasi. Maka ka ay tapulan na jiro agi paki ro na dito makacamata. Kada termi masenang. Anu mo tumatu. Tumina selesai satu Purasi lakui, pura na jambu patanambo marekero. Pura ni je. Kera juro je. Upana tapulang kada tarumasan Melo na selesai uruntuk kilala masigay aku de melo na ipulang. Sangagay ada iya ro bermata. Kalau tanggaling mana ni? Nalurangi rui baca surah Yasin. Iya ko nadapi na sengiro aduo mubing. Ya ala siro 5 bacang salawat napa ipa puro ko matay. Kapitu tu nasan na aduo mubing. Jadi kapitu to iko purnya si baca rupun ni sabasa ke ipa terus si bacana. Narapi si matu aduo mubing. Nah ya ala siro 5 baca si salawat napa isa puro si ko matay makwe. Pura siro ipa terus si bacay. Kapitu tu nasal lepaki tungka angka aduo mubin ibaca sinasa ngiro salawa enapa isa puro ko matay yimi tu nasa ngupake na. Jadi mawata ko dito isang mangaji. Namo mubing dito tarupay. Ito? Manasan ito tapala ni insyaallah. Jadi itu katanya dibaca setiap malam Jumat 3 Jumat. 3 Jumat. Ya. Ang katuro biasa to mapagura kali agi baca-baca na dito sipo. Sallallahu ala Muhammad